Siyabingelela siyabusela abathathekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu namhla tisithupha kwenyanga yendlovu lenkulu kuwo umnyaka wama-2022 sida sichamba khona esontweni Cathedral lesembabane naseSwatini iDiocese iSwaziland. Siyibonga-ke batini wethu abehlahlaklameni Albert nosinikele ithuba ukuthi sisonzele sinithelele nankonzo abathathekayo. Inkonzo yanamhla abathathekayo ilethelwa ngumfundisi Mcebo Sigudla kanye naye umfundisi Takis. Siyethemba bazalwane lokuthi nidayithokotela le nkonzo sisangena nje kiso sikhathi salente lapho sibitelwa khona ngokuthi sibe bazalwane nabasilabo, sibe bazalwane nabathandazako, nebazalwane futhi labanenhliziyo yokupha. Sike bathathekayo imfundo nanamuhla itholakala ekhasini le-27 kuyo incwadi yemfundo, bese incwadi yenkonzo imfundo itholakala ekhasini lelikhulu ne-66. Siyabonga uNkulunkulu ngabe imfundo yethu ngalo lihloko isifundo sekuqala siphuma encwadini yaDeuteronomy sahluko se-26 siqala ukufunda isakhiwane sekuqala siyawugcina isakhiwane se-11. Lihubo lebekiwe namuhla lihubo le-21 sifunda ivesi lekuqala siyevesi lesibili bese futhi sifunda ivesi lefica siyawugcina ivesini le-16. Isifundo sethu sesibili sitholakala encwadini yabaseRoma sahluko se-10 siqala ngesahluko esigabeni sesibili sesahluko sesiphohlongo sigcine-ke esahlukaneni se-13. Livangeli ke lona livangeli ngekulandzisa kwalokhalomveleni sahluko sesine siyawuqala-ke esahlukaneni sekuqala siyawugcina esahlukaneni se-13. Ingoma-ke liyadulela livangeli ingoma yesithathu lethi umuntu loqinile sinabo. Ingoma yesithathu lethi umuntu loqinile sinabo itholakala ekhasini le-343. Sivuleke likhasi lelikhulu ne-40 silokulalela imithetho lelishumi. Likhasi lelikhulu ne-40. Lalelani imithetho uNkulunkulu layinikete abantu bakhe nigcine inhliziyweni. Mineni Nkosi uNkulunkulu wakho ungabi nalabanye boNkulunkulu ngaphandle kwami. Amen. Nkosi sihawukele. Ungadedeli lutho lube lisithombe olukhonde. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaliphathi nelide ligama leNkosi uNkulunkulu wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Ulamsuku lweNkosi ulugcine lube ngcwele nemalanga lasithupha ekwenta umsebenzi wakho. Amen. Nkosi sihawukele. Hlonipha uyihlo nenyongo. Amen. Nkosi sihawukele. Ungabulali. Amen. Nkosi sihawukele. Ungaphili. Amen. Nkosi sihawukele. Ungebi. Amen. Nkosi sihawukele. Ungafakazi ngemanga. Amen. Nkosi sihawukele. Ngabi nemona kwalabanye. Amen. Nkosi sihawukele. Nangabe umuntu lonile avumato takhe sinemeli emgweze lolungile Kristu lolungile loyihlawulo yentono tethu. Ngakho-ke asikumele intono tethu siqinisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngemthando nangekuthula nabo bonke abantu. Asithandaze. uNkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyalithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabangana ukukhulumana ngikwenda nangakwendi lokufanele sikwende ngenxa yenkosana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile sele sikhone ekuhamba nokusha kude igama lakho lidunyiswe. Somandla lokuthethelela bonke abaphephana iqiniso akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kude
uNkulunkulu asinise asiqinise kumina konke asigcine empilweni nomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sitawusho kanye bazalwane umthandazo wanamuhla. Umthandazo wanamuhla. Asithandaze uNkulunkulu wemusa. Jesu wathola empilweni lakho ukuvikeleka sibili. Siside sibekekele ngekwethembeka lapho sihlangana netilingo talomhlaba. NgaJesu Kristu Nkosi yethu ephila ebuse nawe namanje ngcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini. Asithandazeni bazalwane bakwethu lengcwele egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Siyabonga ngaleli sonto lekuqala la Lente losipita ngalo simakadze ukuthi sisonzele site ukuthathwa bakwethu longcwele ukuthi sisangenelele lesi sikhathi sebuzila nekuthandaza nekuvala ivi lakho nekutihlola nekutilungisa kwangathi besingathola emandla Jehova wethu lomuhle lavela kuwe. Nalamhla ke uNkulunkulu wethu sisalibuka livi lakho sisalihlatiya livi lakho. Siyawubonga Nkosi emavilo sinikete wona losikhuthatha ngawo nalosiphakamisa ngawo namuhla. Siyathandaza ukuthi Nkosi wasebenzise la mavi kusiphakamisa kusenda Nkosi sibe ngehlulu kwebanqobi kusenda bakwethu longcwele sikukhothama wena sikukhonde ngamoya nangemqiniso. Nanyalo ke bakwethu longcwele sisatawula lelalo nalivi lakho tsinza tinhlitiyo tethu tsinze tingcondo tethu Nkosi usiguqule size sifananiswe na Kristu. Yenda ke bakwethu longcwele mavi emlomo wami nako kuzidla kwatinhlitiyo tethu kwemukeleke kuwe Jehova nadvala lethu egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane bangahlala phasi. Siphindze sibavusele bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namhla ke bazalwane njengoba sesishilo lisonto lekuqala kuLente tifundo tethu ke njengoba sesevele sesifolile sifundo sekuqala siphuma encwadzini yaDeuteronomy isahluko se26 livesi ke lekuqala kuya kulelishumi nakunye lihubo lethu lihubo le21 sicale evesini lekuqala saya evesini lesibili saphindze safundza kusukela evesini lemfica kuya evesini le16 sifundo sesibili ke bazalwane sisithole encwadzini yabaseRoma sahluko selishumi sicale ke sahlukwaneni sesiphohlongo ingcenye yesibili yaso sawugcina isahlukwaneni selishumi nakuthathu. Livangeli lethu lanamhla ke bazalwane livangeli ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko sesine siqale ukufundza isahlukwaneni sekuqala sawugcina isahlukwaneni selishumi nakuthathu. Sihloko senkonzo senishumayelo yanamhla bazalwane sithi Lente lohanjiswa nguNkulunkulu. Lente lohanjiswa nguNkulunkulu lengesingisi singathi a God driven Lent. Leli ke bazalwane njengoba sesishilo lisonto lekuqala kuLente lalapho singene khona enkonzweni yaLente. Kule nkonzo yanamhla ke bazalwane sithola kukhuthadwa ngokuthi sibe nemandla kulolu hambo lesatana hamba nemandla etinsuku lwe40 lalapho sipitwa khona ngokuthi sitithobe uNkulunkulu simakadze wethu. Kuleli viki lekuqala nje laLente siyakhuthazwa bazalwane ngokuthi siqhubeke ngemandla singaphelelwa ngemandla ngisho sesihlangana netinkinga sihlangana nemadima sathi ukuthi uNkulunkulu unathi etikhathini tonke ikakhulu sisahamba endleleni yethu yekukholwa ngokuthi nangabe simvumela uNkulunkulu ukuthi kube nguye losiholako nembala siyawuhamba sithe sifike ekugcineni kwalolu hambo. Esifundweni sekuqala kubathandzekayo siyakhuthazwa noma siyakhunjulwa kuba bantfu lababongako nalabadumisako kuNkulunkulu ngokuthi uhambe nathi uNkulunkulu wade usifaka eveni lesethembiso. Siyathi ukuthi sime njela la sikhona khona sime bazalwane sethenjiswe ilive laphakathe impilo yaphakathe uNkulunkulu. Siyathi ke ukuthi sisabuke leyo mpilo yaphakathe sisabuke leso sethembiso saNkulunkulu. Siyathi ukuthi uNkulunkulu uhamba nathi futhi uyasinika emandla futhi ngaye siyawukhona ukuthi sinqobe size siphumelele. Bantwana baka-Israyeli sifundza ngabo bathi bahleli ekuthunjweni bathandzekayo eveni laseGibhithe bakhala kuNkulunkulu. uNkulunkulu waselula isandla sabo wabekhula wabathatha wabamisa eveni lesethembiso bekabathembise lona kokhokho omkhulu bazo
uthi-ke uNkulunkulu bathi nase bafikile eveni lesethembiso ubhekile ukuthi bayawuletha embi kwakhe tithelo taleyo ndzawo ngokuthi sikutholile lokuhle lokuthokozisa ngokwale ndzawo siyakuletha kuwe bakwethu naNkulunkulu wethu sithi nathi-ke bazalwane sibhidele ukuthi sisalungisela ngokuthi uNkulunkulu ahambe nathi asikuletheni ukubonga kwethu uNkulunkulu sisahamba kulesi sikhathi salethu bazalwane asadini ukuthi uNkulunkulu utawuhamba nathi njengoba ahamba nebantwana baka-Israyeli kwaze wayobafikisa ekugcineni sesicalile nje indlela yethu bazalwane yalethi yokuzila siyakhuthaza ngokuthi asathi ukuthi uNkulunkulu sisathandaza sisazila utawuba nathi yonke indlela asingabuki emuva-ke bathandzekayo mhlawumbe sibuke emuva ukuthi hawu kudzala solokuthiwa uyabuya Kristu asiqhubekeni nje sibuke embili sititshele ukuthi uyabuya Kristu sibukile siphokophele ukubuya kwakhe siyafuna ukuthi nakabuya sitholakale sibuye ngoba uNkulunkulu lo ethembekile tethembiso takhe utawutifeza kungelela indzaba yokuzila ke bazalwane nekuthandaza akusime lula ngoba kuyapita ukuthi umuntu akwadi ngokuthi atikhandle yena aphindze futhi atinikele ngalokweqile afakele lebathi ngesingisi ye-commitment bazalwane siyathi ke bazalwane ukuthi wahamba Israyeli naNkulunkulu wahamba ehlane kwathi wayofika eveni lesethembiso nathi uNkulunkulu uyasethembisa ukuthi ngentela kulesikhathi sebusila kulesikhathi sekuthandaza sitivele kwangathi sihamba ehlane uthi uNkulunkulu uyawuhamba nathi bazalwane asingabuki emuva kodwa asibukeni kuye asibukeni yena lo uNkulunkulu simethembe sihambe kanye naye ngoba yena uyawusihambisa size siyofika ekugcineni uma nje sitawutinikela kuye siphindze sitisonzete kuye njengaNkulunkulu uNkulunkulu lo ngusumakathi uyawukhombisa ngokuthi yena uNkulunkulu kithi nathi nasikhombisa ukuthi siyamethemba sikhombisa futhi ngokuthi sibantu labephana kangakanani njengoba kusikhathi sekupha siyabona ke bathandzekayo ngokuthi tiyafika tintfo letifike tisikhubekise tifike tisende ngokuthi silahlekelwe ikhaphukhaphu kodwa uNkulunkulu uthi nasikhala kuye sitawathola emandla nasikhala kuye sitawuqonziswa ngoba siyamathi ukuthi yena uyawuba nathi kude kwesekugcineni kwalesikhathi salethi bathandzekayo enkosini uyawusiholela eveni lesethembiso lalapho siyawudla khona luju nelubisi lolugeletako lwakamoya livi laNkulunkulu leliyawuseta ngokuthi sikhule kuye simethembe kakhulu kunakuqala ngoba uNkulunkulu lohlangabetana nato tonke tidzingo tethu sisahamba kule ndlela sithe sifike ekugcineni asingaginyabeteki ke bazalwane noma siphelelwe lithemba noma asingathole ukukhuthazeka kuze kufike ekugcineni kwalethi kodwa ukukhuthazeka kwethu akube kulokuqhubekako kuze kube kulolusuku lapho Kristu ayobuya khona tewulandza amakoti wakhe ngoba bazalwane sibitele ukuthi sibe singilabaqinile sisamkhonda uNkulunkulu sisamethemba uNkulunkulu sisamsebentela uNkulunkulu siyathi ukuthi nasitawukuma size sicine ekugcineni kwako konke siyawufika sesivela embikwesihlalo sakhe sebukhosi bazalwane siyethula imichele yethu siyibeka embi kwakhe endlela yokubonga ukuthi siyabonga Nkosi usigcinile kwaze kwaba la eBheneza uhambe nathi njengoba nje sithi lelenti lena ayibe yilenti leholwa uNkulunkulu ayibe yilenti lehanjiswa nguNkulunkulu bazalwane sathi ukuthi utawusihola yena uNkulunkulu kuze besekugcineni lalapho siyawufika sesimbonga khona sithi inkulungwane nemakhulu eminyaka uhambile nathi Nkosi wasihola sathi safika eveni lesethembiso njengoba na Israyeli wapita ukuthi asafikile eveni lesethembiso atilethe tithelo tekuqala kusimakatha liwuba namhlanje bazalwane liyasikhumbuza ukuthi thina phela siphephile ngoba thina sisikelelwe nguNkulunkulu thina sivikelwe nguNkulunkulu noma ngabe kukhona nematima lokunjalo sibhekana nalo siyathi ukuthi uNkulunkulu utawusisita asihole asiphumelelise ngoba yena usisekelo sethu ngoba yena usivikelo sethu ngoba yena ulithemba lethu ngoba yena ungumqonzisi wethu ngoba yena ungilosikhuthatako ngoba yena ungilosipha emandla ngoba yena uNkulunkulu wethu lomusimakathe kude kubi lisho njalo kubo lobuyawufika bufinyelele bufike bube nemandla etikwethu
yena uyawuthumela tingilosi takhe kokuthi tisibambe, tisihole, tisilonze, tisigcine. Uyawukwenza ukuthi ubuso bakhe buhlale njalo kumamatheka etikwethu, futhi uyawusikhulula asivikele. Lithi le livi uyawuze asinikete impilo lenhle nalenze asiphe lekuphumelela. Kuphela nasitawuvuma kokuthi kube uNkulunkulu losiholako, kube uNkulunkulu losikhonzisako bazalwane. Siyaqhubeka ke encwadini yabaseRoma, siyakhunjulwa kokuthi asivume ngemlomo wethu, sikholwe ngekhathi enhlitweni kokuthi Jesu Kristu uyinkosi nemsinzisi. Ngoba ngiko kona lokho kusinziswa bazalwane, sisaqhubeka kule ndzaba yalethi, sisaqhubeka nekuzila nekuthandaza. Siyakhunjulwa kokuthi bazalwane, sisekelo sethu, sivikelo sethu, insinziso yethu inKristu Jesu, yena losiholela ekuphileni kwaphakade longeke futhi aze asihlazise bazalwane. Siyavuma ke ngetinhliziyo tethu, sivume nangemlomo, sikholwe ngekhathi enhlitweni, ngoba siyathi ukuthi lo uNkulunkulu lo wethembekile nakathi utawusihola asiqondisise nakulesikhathi lesi salenti bazalwane. Nembala kuyawuba njalo, kuphela nje thine asiqhubeke simmemetele ukuthi yena uyinkosi, yena uNkulunkulu. Sithole emandla kuye latawusena ukuthi sibambelele kulokukholwa kwethu, sibambelele nakulethembiso taNkulunkulu letimile temanguna phakathi. Njengoba naKristu ke bazalwane nasibona evangelini, siyeva kokuthi kwakhona kokuthi anqobe ngelivi laNkulunkulu. Nathi siyabikelwa kokuthi bazalwane sitikhuthade, sitihlomise ngale livi laNkulunkulu, ngoba ngilo lelitawusenda kokuthi sikwati kumelana nalomubi. Nakefika yena embethe sikhumba semvu, azama ukusenda ukuthatha livi alipolipolishe, alilete kokuthi sitewena ngaka sitewuva ukuthi hayi sesilandzela livi ke nasenda nje, kanti uyasidukisa, uyasilahlekisa endleleni. Nasilati livi siyawati kulingisa Kristu, sime sithi kubhaliwe ebhalweni ukuthi umuntu angeke aphile ngesikwa nje kuphela, kodwa nangemavi ekuphila lavela uNkulunkulu. Siyawati ukuthi lithi livi singamlingi uNkulunkulu wethu, siyawati ukuthi livi lithi asingakhonti lomunye ngaphandle kwakhe uNkulunkulu yedwa. Njengoba ke naKristu walingwa bazalwane ikhathi letiningi, siyathi ukuthi nathi sisangenele kulesikhathi lesi salenti sitawulingwa. Uyawufika sathane asilinge ngetindlela letiningi, afune kusiyekelisa kuzila kwethu, afune kusiyekelisa kuthandaza kwethu, afune kusiyekelisa hlala evini lasimakade, kodwa sithi angeke. Siyawuma siqine bathathekayo enkosini, ngoba siyamati lo mubi ukuthi usebenza kanjani, afune kusiwisa, afune kusisusa endleleni yaNkulunkulu. NjengaKristu siyawuma sithi sifuna ukuthi siphile sente lokungiko, singakhuthati mhlambe tikhanuko tenyama, singafuni mhlambe nekushengetisa nekugabatisa emandla kaNkulunkulu, kodwa nje abonakale, sisebenza kiwo, sihleli kiwo, siphila kiwo, singagabatiseli kokuthi mhlambe sesifuna ukukhombisa Sathane noma sesilalele Sathane ukuthi asigabatise sishenekise, kodwa nakwenteka kwentiwe ukuthi sisemsebenzini waNkulunkulu, sigijima siphambe siphethe umsebenzi waNkulunkulu. Bathandzekayo lesikhathi salenti siyabitwa ngokuthi asizile sithole emandla ethu uNkulunkulu, asihlaleni siNkulunkulu, sifune umusa waNkulunkulu losentikwethu, ngoba yena siyathi ukuthi uyasinika emandla ekokuthi siqhubeke kule ndlela yekuzila, kule ndlela yalenti nangabe sitawethemba kuye. Sisahleli silinzele kubonakaliswa kwayo inkonzana yakhe Jesu Kristu ngelanga lekugcina, lapho uNkulunkulu ayawubuya aphethe tonke tifo. Kwangathi lesikhathi salenti bazalwane salomnyaka singasela kokuthi sibe bantu labaqinile ekukholweni, kwangathi besingasena simconze kangcono kakhulu futhi uNkulunkulu lesimkholwako, bese futhi kuside kokuthi sikhule kuye, kusiside kokuthi siqhubeke sibe semandleni akhe nasemseni wakhe, simethembe yena lo uNkulunkulu ngendlela Kristu lamethemba ngaye, nangendlela Kristu lamati ngaye, wamkhonda ngaye, wamsebentela ngaye. Nathi ke kulesikhathi salenti bazalwane, nasitawuholwa uNkulunkulu, nasitawukhonziswa uNkulunkulu, nasitawuthunjwa uNkulunkulu, nembala kuyawuba njalo bazalwane, ngoba uNkulunkulu usisekelo sethu, uNkulunkulu usiphephelo sethu, egameni laNkulunkulu uyise nendvodzana namoya loyingcwele. Amen.
emithandazweni yethu namhla abathandekayo sidawukhumbula ke imithandazo yemviki sikhumbule idayosisi yaseBrecken, sikhumbule labo labakubele abantu abesikolo ema-university, sikhumbule kakhulu i-University yaseDundee, sithandazela ke Amanda Ngola, bese i-Aberdeen University sithandazele Roxanne Campbell, sithandazele futhi ukuthi lo lebudlelwano nabanabo nama-university aqhubeke andlondlobale. Dayosisi yase-Iowa sithandazela i-parish yase-Christ yase-Clinton, sikhumbule Raising Thorn, bese dayosisi yase-Trinity e-Ottonawa sikhumbule Kevin Enge, bese e-All Saints lase-Indianola sikhumbula Ben Webb, sibathandazela ukuthi uNkulunkulu abe nabo. Bese dayosisi yase-Swatini sikhumbula i-parish yase-Sigangeni, sikhumbule Archdeacon Magongo kanye nomfundisi Petros Dlamini, nomfundisi Sibongile Dlamini, nomfundisi Nomkhosi Dlamini, umfundisi Nimrod Dlamini kanye nebashumayeli bonke nalabo sibathandazela kanye nebandla nekhanseli yabo ukuthi babambisane basebenzisane kahle. Dayosisi yase-Highfield besikhumbula endaweni yase-Blackburn ibandla lase-St. Peters, sithandazele nabo bonke labo labele umsebenzi labanzima umsebenzi asithandaze. uNkulunkulu wemantini elihlane inkonzana yakho yabhajatiswa yalimwa njengathi sihole kulesikhathi salenti ukuthi singakubalekeli ukukhandla, kepha sitivulele ngokuthi semukele isibusiso ngekuhlanjululwana kujulile kokuphenduka nangemaphi amoya latsala emazulu. Nkosi ephakeme, yiba indzawo yokukhoselako abantu bakho, ngoba Jesu Kristu wahlushwa, walimwa, wafa kude sisinziswe. Ngakho-ke yiba siphephelo senu, zigcine kubo bonke kubi nekuhlupheka, usiphe emandla ekukholwa kude kuthi senetiswe insinziso yakho. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi emkhathini walokuphila sibungethwe tilimo letiningi, isayemehlo ethu kuJesu Kristu ethwalayo wamelana nekulingwa kude kube sekuphelele, usilethe sendlule kubini balomhlaba kuthi sizophila nawe phakathi. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Baba losezulwini, inkonzana yakho yanyathela inyoka, yasikhulula esonweni nasekufeni nekufa kwakhe esiphambanweni. Ngela ulonze bonke labashumayela Kristu lwabethelwa, mela tingilosi takho tibalonze tibapase ematimeni lamidlula kibo nasetikhatsini tesidunge. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yabo bonke, letha umthebo wakho kubo bonke labakumemetayo, usisabatali ngekuhlakanipha basafundisa abantwana babo indlela takho, kude kuthi bonke kulelo khaya bavumele umlomo wakho kuthi Jesu Kristu uyinkosi. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yemsa wonke, uyabaphendula bonke labakhala kuwe. Yiva ukuthandaza kwethu, sithandazela labo nabasekudzingeni kokuphiliswa, kudududwa, kukuthandwa nakubuyiseni. Yiba nabo esikhathini sembatima, ubasinzise ngokwemusa nangokwethando yakho. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi wonke lokholelwa kuKristu Jesu njengenkosi angeke ajabiswe. Hlanganisa bonke abantu bakho ngokuvuma ilizwi lakho lelingilo, sitewukhululwa ekuphikiswaneni ngeqiniso lakho, silethe sinenhlitiyo letiphendukako, sitewukhulula umcebo lomangalisako wenkonzana yakho, umtimba nengati yakhe. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi Nkulunkulu, sithandaza wena lo wengamela imibuso yonke yalomhlaba ngokubuswa nangekuthanda kwakho. Vikela bonke labasemagunyeni nalabasemandleni, ubavikele ekuthenini sitha lesingisathane lesibayeka ukuthi ngebakhe ubaphe emandla nemagunya ekuchitha konke lokubi, baphakamise lokuhle. Nkosi ngemsa wakho, yiva ukuthandaza kwethu. UNkulunkulu somandla ngokukholwa moya longcwele, inkonzana yakho yaholela
wela ehlane ulima ngenxa yethu ukuze sisenziswe sibe emandla lapho silingwa ukuze kuthi sifane naye ekulaleleni sifundzise kugcina evini lakho njengesikhali sethu lesisifikela kulo msunguli wemphefumulo watidlalela abantu bakho ematsheni nasekuzileni endle sisende ukuthi sisemukele isimemo sakho sekuthi ayikuthandazelo oconzile kuthi kulamalanga langamashumi 4 kuthi igqogqa kwethu kulole kulamlela linzili lebudlelwane lobugcwele nawe ukholiswe komela kwethu ematini ekuphila lesipha wona kaJesu Kristu sithandaza ngaye yena loyo Jesu Kristu indodana yakho inkosi yethu lophila akuse nawe namayelwele uNkulunkulu munye nyalona phakathe sithandaza kanye sithi babe umphakathi bemandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu inkosi yethu kube sibe umhlatshelo lophilako kumele uveni ngemandla baba kulungwele sihambe sinikele itumone ukhosi bakho nandazo kwe-Afrika uNkulunkulu ubusisa i-Afrika gcina abantu bayo bona abaholi bayo uyiphe kuthula ngaJesu Kristu inkosi yethu amen babe somandla injongo yakho ukuthi bonke abantu bahlale bamunye siyabonga-ke ukuthi kutawuhamba kuphele kulwa nokuphithitela eveni lase-Ukraine naseveni laseTurkiya nawo bonke lamanye amazwe lalapho kuliwa khona siyabonga-ke futhi inkosi nangaso sipho sakho sekuthula thela umusa wakho kulo lonke live ihambe endleleni yemiyalo yakho ihlale ndzawonye nokuthula nokulungisa nanokukhululeka ngaJesu Kristu inkosi yethu amen ukuthula kwaNkulunkulu lokwenza kukhonza bonke akutigcine tinhliziyo tethu nemicabango yethu simake simthathe uNkulunkulu kanye naye inkodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nenkodzana nabalwegcwele asibe kithi njalo hambani-ke ngekuthula nangemthando niyosebenzela inkosi egameni likaKristu amen.